Yamakaba, Medase, Emrani Adadia, or Maya Bribia, me about fee or offices, Sahodo, near Shaya Pomodimo, and some. Your friend Adom TV health tips, a bedroom. Na what you moon commono, a cough and cold. The teacher or your mofran, you didn't come over brain, none of your per se, your hair sign. A woman say, you come with you, who be woman dear. Na ye no musuko, Brian, a doctor. Hilda boy te edwomo dini juma wo kolebu teaching hospital dog yedase and then so ye di nkomo na ye hwe signs and symptoms akaka ka bi de akoranya cold ana wo bo wa ne pani de ye pa na signs and symptoms ne te say akolanya cold ana se cough any pani de no esepa because the same wabone cold na na it's a party and cray you penny pa bo me so bo wana on fin na tis am kwan experience bi in Colana so yes and you know send ubehu send hwenimu efi nsuo ubeti se obowa ubia ubehu se ne ho aye hye kakra ana se nit obeka se niti ya ne ya ana ne honam ya ne ya unze nkwala no ade ba ko ewo mo ho ne se unze a wide range age no from Dr. Fefi na ko adolescent kra na omo nyina ye nkwala ne bia intino to no pa na me omo ye metage ba do betimi akasa mpo de ni nyina ya de ba se akra ya wo no 6 months 4 9 na wanya code bowa no omuno sano even though omuntumi nkasa no say yenim say sa ohaw no eba senia esitie na say ye hwe omo a yenim de ekọ wo hwe temperature no senia tie na wo hwe senia akola no ni sutie unza akola ne ho ye no uhu a uhu akola o yare a ekọ anim nso uhu a uhu na akola yeva ne se ofa oya omu no ye hu a yenim eniema e betre yen se akola no okopin minim de ene bo ha ye beba no na mo de mo ayi we wodi isha nkran de no ba ko bi ye flat bi sa ase ye de bom ha ye de bom chi ne de eno nya ye de check stethoscope no we a pediatric stethoscope into na oka say isa no into isa because from kola no impenifo de no e ha no flat part no eso kakra chain we into no eno no pediatric ones na ye use into na say ye de tie ne koko na ye de tie ahrawa no na ye tie senia ehomie no tie se akwala no humi ina oye ni say no ye woni a ye expect say ye bete e woni kokoni mu o breathe out nso a ye woni a ye pese ye te na face ne humi no e kontem nso a e wo sane a ye bete pattern no e wo sane a ye bete e woni kokoni mu inti no say e bia sound fufuro bia ba be ka ho say bia ye wo bia e friend transmitted sounds na say sound bia ba chest ni ma en wo se e wo ho no ana say bia ye wo bia e friend wheezing nso na say bia na noise bi e wo mu nti ono enya snoring enya so nkwabu ha omo home no aso ye dede ne home dede wo mu enya betimi aka say cold bia na bi nti no eno no say dede no ba mu sa eto da bia ye wo so ye wo bibi wo ye mini nim a friend tonsils adenoids ne tonsils na omunya cold ne cough na eto da bia tonsils ne nso ye infected na fe aye kakraka ebi mu de etumi ye kakraka ma eye de se blocking po intina ne sa no na wo beta ate se bia snoring no bemu ana se bia omoda na edrumi bia gise I to say ehumye na si na ye veno sleep apnea humye no esi sleep there apnea so cessation what to say one say or humi there na at a point we better say on jada humi bio what you say there what you say inti ni nyina ye insunsanso asa cold ye ne cough say ekwa anim ebia na complications infection ekwa atwa etumi edeba. Wow. Ne behwe ochina yento no so because ye kwa you know nsensem no ebi wo mo pa you da say. Ya ne Dr. Boy na di enkomo cough and cold enkwada Mr. Mummy ye hwe hu yi. Ahase no acheche niema bia ya ibetumi ama eja won kra no so.
yɛhwe ho yie pa wo share point wo ba bia ne nya adwuma na wafrɛ no nso no akɔhwɛ wapomden ensɛm wɔ 0244867068 ɔtena adepache ne wɔ nkwa a yɛbɛsɛ hyia